Assalamu alaikum hurmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Жалал Абадтан чыгарылыш жасап беребиз. Учурда биз Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылындабыз. Бүгүн биздин чыгарылыштагы каарманыбыз мына кара кочкор, Аватар аттуу кочкор туугандар. Мына оң жакта кочкордун ээси Токтосун агабыз туугандар. Көрүп атасыздарбы? Мына Аватар аттуу кочкорду биз сиздерге көрсөткөнү келдик. О кочкор бар экен, чоң кочкор. Ушуларга бир жакшы кочкорду кармап атыптыр, көрсөтүп коелу дедик. Ушунун балдары да сатылат экен. Биринчи кочкор тууралуу так маалыматты берип алайлы. Азыр Токтосун агабыз мына жакта турат азыр. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Бизди алып келдиңиз, Жалал Абадтан тосуп алып буйруса, үйүңүзгө келдик, кочкорду көрдүк. Өтө сонун кочкоруңуз бар экен, машалла, мындай кочкор, чоң гигант кочкор экен. Биринчи эле Аватар жөнүндө сөз кыла берели анда, Андан кийин башка темаларга өтөбүз. Аватарга келсек, бул эми 3 жаш. 3 жаштан өттү. 3,5 жашар десе деле болот. 3 жаш так канча айлык? 3 жаш 3 айлык. Оңой. 3 жаш. 6 тиш, 8 тиш белми? 6 тиш. 6 тиш. Машалла, жоңдук, сулуулук. Буттары. Өзбекстандык коллега менен антип кармайт эле. Билбейм антип өлчөгөндү. Жош кармаса. Кармап беретин да. Каяктан өзү мун? Түпкү теги. Түгү деле өзү Жалал Абадтыкы. Каным кандай бул? Каны атасы Афган деп укканмын, көргөн эмесмин. Тайлактын кочкору түгү. Мен Курсан акадан алгам өз фермемде. Барпы үлгүдөн болот, Барпы үлгүсүнөн. Бул өз Барпыда туулуп чоңойгон кочкор, Барпыда туулуп чоңойгон. Сизге качан келген бул өзү? 1 жашында келген да. 2 жыл болду. Биринчи балдар туулду? Биринчи балдар туулуп, уже сатылып эле бүтүн жерде бар, экөө бар дагы. Сатылат тугандан. Быйыл барбы, быйылкылар каякта? Быйылкылардан жайлоодан эми келет. Быйылкылардан бир 30 баш бар. Так. Сиздин койлоруңуз кандай? Мунун энесин көргөн эмессизби? Жок, мунун энесин көргөн эмесмин. Же сүрөттөмө бергенби алган адамыңыз кичине? Жок, мен через башка экинчи адамдан алгам уже, кийинки адамга өткөн. Мына жерде, мына бул жер ылдый болот. Мына жерде мындай сөөк түртүп турат. Ушул жерге коесуз мына. Үстүнө уруйун кылып коесуз. Ортого келе экен. Суусу. Мына биягына караң. Аркарактан кармаң, уруйунда. Ортого келди суус. Примерно ушинтип кармап турасыз. Тияктын түгүнө коем. Чтобы тияк түгүнөн ченелде дегенде. Мына суусу примерно келди мына ортого. Кочкоруңуз 1,6 экен бою. 1,6 болуп турат. 1,6 экен да бою кочкоруңуз. Мына ушул жерде да. Бирок 1-2 см ойнойт. Ар кандай болот да. Турган жерлерине. Пробеттен ченеси дагы бөлөк чыгып калат. Ошондой 1-2 см нарак берет. Болот экенде ченегенде. Так, кочкор 1,5 как минимум бар экен. Өтө мыкты кочкор экен. Салмагында таразыга алып тартып көрөбүз туугандар. Кана. Көтөрүң, жемди көтөрүң, жемди. Башың кичине чалкаласын. Кичине көтөрсөң сен ушул видеого дагы мындай. Кой. Карма. Аркасы түшүп калды. Канча болду ачеп? 75-76 болуп ойноп атат. Бул кыймылдап атат да. Кыймылдап атат. 76 экен да. 176 килограмм экен да азыр, а? Бул көктө мындай бош жүргөн малы. Багылбай көктө жүргөн да. Машалла. Мына ушу кочкордон ким тукум алам деген болсо, экран астында Токтосун агабыз менен байланышыңыздар. Бул кочкор былтыркы жана быйыл козлары менен туруп калбастан буйруса дагы башка койлор коюлуп иштейт экен. Токтосун ага. Мунун козулары примерно канчадан сатып аттыңыз биринчи жылдагыларды? Былтыркылар 50 миңден кетти. Таныш баягы жакшы немелерге
45'ten bir ekö ketdi, anam 50 mingga ketdi asalmon. Birinchi baldari. Ekö ketdi da, ekö ketdi 45'ten birinchi baldari. Hozir bormi satiqqa? Hozir satiqqa ekö var, bulturqidan. Haydаңыздар chiqini, ko'raylik. Аны деле hozir жүрөсү, живой версин көрөбүз, кандай чыгат. Hozir bu kökte жүргөн işi, kökte жүргөн мындай бош, kökte жүргөн немеси бар, Бер тосып қойғыла. Қана қайсы қозылар сатылады? Мұны ола, мұны кетті мұны. Бұл екі тіш бе? Мұны қочқар екен бір өсі. Күн ыстықта башын салып атады. Баш, құлақ. Мұны жашыл бір кауы. Арқа чоң қочқар екен туғандар. Мұны өкі, как раз бөлінді. Мұны атасын әлі көп тасыкен. Maşallah. Qoylarınız qara o sizdiki daha. Buna tuşa satıldı. Buna satılıp gitti. Artta. 350 mingga satıyoruz. 350 mingga? Maşallah. Ha bular qanchadan bo'ladi bahsi ökösi? Ökösi. Chamalı bahsi. Emetersin. Çalışıyorsun. Kelishimde ekan. Boshqa yo'q baz balasi. Yo'q, shunda. Shu ökösi. Tak, Jayloda qancha balasi var? Jayloda özümki 26 anan Arzek falan koyulgan buga. İbrahim degen mekanizmden koyulgan o şu men bileyim azı. Men özüm 26 bular kança 30'dan aşağı okşaydı. 30'dan aşağı. Erkek baldar. Erkek baldar. Oldu. Koylar qanday koylar Jayloda olsa? Çoğ koylar, kichkina koylar var. An metrime çenegende bir çenep bir jüverem. Болсам метрге салмайчы, аркимандирде деберет. Şu çamalımda çoğun kichkina koylar bu degen. 88 ошондой koylar ha. 88, 89 ошондой çok faşit. Ошондой. 90'ga çeyin koylar ha. Standart koylar ekan da tuğanlar. Oşonun baldar ekan. Qanday emi? Buyursa. Oşol 30 balası var ekan. Eger oşonu alam degenler bolsa, kaçan düşet Jaylodan kozlar bölünüp erkekleri? Şu ayın ayağına düşüyor mu? Oşo kök birkadan benim matkam emas, oşo bölük matkadan düşkön. Alda bu yukarının demesi. Koyulganda birincisinde koyuldu dedi. Mana şu qara ha? Bu qara. Şimdi metre hop. Tak tuğanlar, mına uşu qo'chqorning baldari ekan da. Buyursa bulağaz ayttat men kekirtegine qısıp tursan, onday qilib tur. Bo'ldi. Aldalaqta öyle, chamalı tartib qo'yingizlar, şimdi jaqinlatыңыздар. Tüzden. Uruyunda turib ya. Joy metr asti qishayib ketdi. Kichkina da qo'chqorga jaqinlating. Bu yilib ketdi da. Boy 94,5 ekan boy. Bol 94,5 ekan. Boy 94,5, iki tish qo'chqor. Buna tishi. Canım. Canım. Bo'ldi. Bulturdu. Birinci поколение baldari da. Birinci поколение baldari. Maşallah. Şunda iki qo'chqor. Besin ko'ramiz hozir. Şu iki qo'chqor var, satılgan bulturdan. Anam bu satılbaydı ha? Özü satılbaydı. Özünden seleksiya qilib kishine. Sonra sapat qo'yib o'sha arashamdan olib kelib qo'yaydi. Şey chiqaraydi. Matka olib kelasiz. Matka olib keladi. Arasham matka. Shu bir qo'yib ko'raydi-chi. Deydi qanday bo'ladi. Arashan qo'yib ko'rgan emassiz boshi? Yo'q, bunun urbachilari bor, hozir urbachilari shunday. Уже 90 boylar 90 bo'lib qoldi, shu satgan nemesi yo'q. Sata turgan o'zi yo'q. Urg'achilar qoladi. Urbachilari qoladi. Anda siz qo'chqor olsangiz kerak ekan andan buni qizlarni. Keyingi yilga. Keyingi yilga qaratamiz. Buyilda bir 15 şart urg'achlar bor, o'sha qaratamiz qo'chqor. Ha, maşallah. Bunu teng bunu iki tish toqlarga bil qo'yasiz da kuzda. Nima? Toqlarga qo'yamiz. Bundan şey уже поколение. Ağa qo'chqor o'zi aytgansizda. Buyursa, no qalat ekan. Toqdosuna o'zi aytadi, shu qo'chqorning tuxumlari sotiladi ekan, 30 bosh erkegi var, hozir 2 boshi var, 2 tish qolgani bel qozlar. Uşul aydın ayaqlarında Jaylodan sütten bölünüp düşet ekan. Baylanışıp turunguzlar, Jallovatdan kelip barpıdan alыңыздар tuğanlar. Şunun baldarından
Анан уже кийинки жылга буюрса арашандарды кое баштайбыз дейчи. Быйыл эле кое баштайбыз буюрса. Может, быйыл эле баштайбыз. 1.60 экен. 1.57 экен да. 1.57.